Күндөрдүн биринде жумушта менен төбөнкүдө окуя болду. Hello. Hello. How are you? Uh, I'm fine. You are a seller, right? Yes, I am a seller. What is it? Oh, it is potato. We are tourists. Oh, I see. I'm from Holland and they are from Austria. Really? Жок, мен жөн эле Чырпыктыдан, булар Токтогулдан. Көртөшкө кемне мынча кымбат, я?